Puntuaciones: la regata número 19, juvenil masculino, calle 1 Siérvena, calle 2 Arcote, calle 3 El Anchove, calle 4 Deusto A. Stop regulaciones. Tiempos de la segunda ciaboga: Ciervena 4.54, Lau Berrogeita Malau, Arcote 4.52, Lau Berrogeita Mabi, El Anchove 5.10, Bos Amar, Deustu A 5.03, Bos Sereiru. Regata número 20, Bermeo A, calle 1, Deustu B, calle 2, Bermeo C, calle 3, Ondarru, calle 4, a salida.
Stop tripulaciones. Desagertu dira historian esaten dutenez aurrera bidea elkarjan horretan oinarritu da mendetan zia beraz ez. Tiempos finales de la regata número 19. Zierbena 9:54:11. Bederatzi 54:11. Arkote 9:59:77. Bederatzi 49:77. El Anchove 10:32:08. Amar 22:08. Deustu A 10:18:41. Amar emesortzi 41. Tiempos de Ciaboga. Bermeo A 2:09. Bi 0 Bederatzi. Deustu B 2:14. Bi Amalau. Bermeo C 2:23. Bi Hogeitairu. Ondarru 2:20. Bi Hogei. Jauntxo zugi jauna Pasatzea daukak oiuka eguna Iatziz libre bat inonez entzuna Zuaren gainean mugi gaiten Zuaren azpitza Tiempos de la segunda Ciaboga. Bermeo A 4:49. Lau 49. Deustu D 4:57. Lau 57. Bermeo C 5:25. Bost 25. Ondarru 5:08. Bost 0:8.
B, calle 1, Kaiku B, calle 2, Deustu B, calle 3, Deustu C, calle 4, a salida, por favor. Besteko du denbora askori, norbera izeteko begez dago azte. Beti presaka ganora bari, vuelta eta vuelta eldu bezi. Egizek beti lainoetan, zure bulerrak nilea opari. Martxako kantua proposa, numeroa anzaingoa, eskueko zizotza zuten. Bermeo 955-74, Bederatzi, Berrogeita Mabos, Hirurogeita Hamalau. Ondarru 10-32-32, Amar, Hogeita Hamabi, Hogeita Hamabi. Eurixe da. Tripulaciones de la regata número 22, juvenil masculino. Portugalete A, calle 1, Kaiku A, calle 2, Itxaso Koama A, calle 3, Bermeo B, calle 4, por favor, acérquense a salida. Tiempos de la segunda ciaboga. Portugalete B 4.55, Lau Berrogeita Mabos, Kaiku B 4.48, Lau Berrogeita Sortzi, Deustu B 4.45, Lau Berrogeita Bost, Deustu C 4.37, Lau Hogeita Mazazpi. Juvenil masculino, Portugalete A, calle 1, Kaiku A, calle 2, Itxaso Koama, calle 3, Bermeo B, calle 4, por favor, a línea de salida. Tiempos de la tercera ciaboga. Portugalete B 7.28, Zazpi Hogeita Sortzi, Kaiku B 7.15, Zazpi Amabost, Deustu B 7.15, Zazpi Amabost, Deustu C 6 Berrogeita Hemeretzi, 6.59.
A, Itxasoko Ama A, Bermeo B. Stop tribulaciones. Marinela Irlandara Hogei segundu. Tiempos finales de la regata número 21. Portugalete B 10.05.08. Amar 02 Sorchi. Kaiku B 9.44.24. Bederachi Berrogeita Lau Hogeita Lau. Deustu B 9.43.69. Bederachi Berrogeita Iru Hirurogeita Bederatzi. Deustu C 9.24.98. Bederachi Hogeita Lau Laurogeita Hemezortzi. Zerdun Arpeizen Zerure deitxuten Berueta lagune Beharko tengen zabalkara Horatindan Segunda ciaboga. Portugalete A 4.28. Lau Hogeita Sortzi. Kaiku A 4.24. Lau Hogeita Lau. Itxasoko Ama A 4.28. Lau Hogeita Sortzi. Bermeo B 4.34. Lau Hogeita Ama. Tercera ciaboga. Portugalete A 6.47. 6 Berrogeita Zazpi. Kaiku A 6.45. 6 Berrogeita Bost. Itxasoko Ama A 6.49. 6 Berrogeita Bederatzi. Bermeo B 7.02. Zazpi 0B. Tiempos de la última regata. Portu 9.06.85.
bederatzi 06 laurogeita bost. Kaiku 906 48 bederatzi 06 berrogeita zortzi. Santurtzi 909 77 bederatzi 0 bederatzi hirurogeita hamazazpi. Bermeo 9 30 99 bederatzi hogeita hamar laurogeita hemeretzi.